حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله تبارك وتعالى مفتاح السعادة ونجاة من كل هلكة. قال تبارك: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذا لبيت مسلمكم شكنن شهادة دي كلمة دولون كيوما فهوغا فريهما مسلمك بما فهو alaage maccan emme furatma wajibage mba wajibaki fardu fas namade ege wagutuga ada kurun namadaki Allah subhanahu wa ta'ala ya alaya dametuga gulade warugada gulumen adi islam diinuge emme warugada tambu adi Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga emme lobetikam boduge mba amal isme lobeti nabiya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ga arifun sual dannawni ayyul amali ahabbu ila Allah. الله سبحانه وتعالى حضرتك لبيتكم بدوكم با عملكي كبايتو عند لبيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم حديث كربي الصلاة على وقتها نماذ ايغ وقتك ادا كرم ادهنكم الله سبحانه وتعالى ما دام قيام دوه على عملته جترين ام فرت مسوال قربان عملكي نماذ لبيت نبي محمد صلى الله عليه وسلم كم بيان قرب حديث قرب فوي إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت قد أفلح وأنجح، وإن فسدت وقد خاب وخسر. رواه الترمذي. ما دام قيامتهم على عملته جترين إم فرت مسوال كروين عملك نماد نماد رنجل جنما كامياب نماد غوس جنما هلاك عزة المسلم وخم مفدمتي درجة اللي بفوا ممان علوكان أدا كورن جهني إخلاص تري كما تدويري كما خشوع تري كما إكوغا دكون تري كما فروا كودا كما إكوغا آدا كادة كوتوغا كوروي كمي كوتوغا كورا علوكان الله سبحانه وتعالى قبول النكرب الله سبحانه وتعالى قبول كربا كوتكي
khushu'a terikama madu molikama ekuga namadu kurmun enamadu mikam bayan korba Allah subhanahu wa ta'ala dinnawa nasib libani mu'minun ge sifa bayan korba hindu wahi korba fawe mu'min suratuga furatama ayatuga qad afminun alladhina hum fi salatihim khashi'un mu'minun kamiyab jakan kashware ay ibami hunge namaduga khushu'a teriwa mi hunne izzatel lobeti muslimahum kobato khushu'a teri wumaki ilmeri vidalwanu khushu'a teri wumuge maana ki Allah birwetiwe madu molikama hittiri kama nikameti kama ekuga niya khalis kura halu Allahuga hadrata kuttambume ade egotuge matin kurebe alukantan Allah subhanahu wa ta'ala qabul kurba enkamun algomenge namad khushu'a teri kama ekon ada kurebe to algomen masaka kuringe beje sabaki egotuge matin algomenna namad ada kurebe janama Allah subhanahu wa ta'ala devun tabara biskinagun mi haqiqa bayan kurba lo beti nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ummat ad-devir shadan imam muslim bayan kurba fawe riwa kurba fawe ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubah fayuhsin wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min adh-dhunub ma lam yu'ti kabira wa dhalika ad-dahra kullah ade muslima alakan namad wagutu uma ekuga ena rangal furiha men wudu'kon ruku'a adi enamadu khushu'a terikama kun ada ko finama enen iha sabakura ifawa fafatakun enamadu kaffara ka begendane ena budati fafatakan ara nugannaha hindak muli zaman nimenden egotuga matin Allah ko hadratun sawaba darma libegendan ade sawaba darma libum ge iturun ago menge tereng komme muslima kos benumba hamajahuma aman kama sulhaverikan muslima verbegendane emme warugada wasilata kwis namat enkam Allah subhanahu wa ta'ala mi haqiqa bayan kurba al-ankabut surah 39 fasanatuga wahi kurba fa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar ham kasra namaz insana fahish kan tataka munkarata kun durukure izzatari lobeti muslimakum awga mennan Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum miha budati devun talibum bina wa fawani namaz khushu'a terikama kun ada ko ada khushu'a terikama ku ga awga mennan namaz ada kureni algomenge sikundiyan algomen gennenje he warabbodu haqiqatel lobeti nabiya bayan kurba fa ade hadis jibril amin wadagam fa sual kurbi mal ihsan kamki ko bahe ehindu lobeti nabiya hadis kurbi mi basful algomen komme muslima ko ta abad handanuga bahettumaki algomen namad khushu'atir kama kun ada kuram magu fa higandani kame hadis kurbani an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak sang kamaki tibayen Allah nufenunu kam gabies Allah tiba deke den odigem bakan qabul kura halu hinya khalis ko gen Allah ga hadrata kutambu izzatel lobeti muslimakum ago men Allah subhanahu wa ta'ala em boda lobedu kanna walukan miskitakan hadiru ahindu enamadu fesuma ku ago men himmache genes kanne jeni mikantang timen Allah nufenunu kam gabies Allah subhanahu wa ta'ala timennaga harakatka timennaga hituga embur munda huriha shuur tam mol denodi gandawakan ballawa udigam bakan asma udigam bakan ebbes kamen Allah wangana wegen nuwakan himmat genes katuma ekuga algomen alkan adakum algomen na khushu'at terikan hasil gendane natija ay gotun namadum beruge harakataka namadum beruge khiyala fikra durdium algomen Allah subhanahu wa ta'ala magfahi ko devan ehkamun migotigo matin minamad ada kurbeto komme muslimikos masaka kuringe beje natija gotun sawaba darma libum ge iturun algomen ge musliman aman kama sulh berikam berwegendan ade ge iturun Allah subhanahu wa ta'ala algomen nan hinham jakuma ufawirikam member ko devan Allah subhanahu wa ta'ala hinham jakuma ufawirikam libena emme warugad wasilatakam ga bayan kurba fani namad ade enkamun raadu surutiga shawi sanatuga wahi kurba fawe ala birikrillahi tatma'innul qulub hadan kurashe hinhama jakuma ufawirikan libum bani Allah handuma kurmunne Allah subhanahu wa ta'ala embe bad lobedu ganna walukan Allah balla waudigam bakan aswa waudigam bakan qabul kura halu khushu'a terikama kun ada kurawi janama algo menna mihuriha ni'mataka minbaru gannan ehkamun birweti kama madu moli kama nikamti kama ekuga namal kurmang Allah subhanahu wa ta'ala wani algo menang amur kurbaf
ade ebbes alukamakan rakkateruman minuni Allah subhanahu wa ta'ala amur kurabba fenwe ade Allah subhanahu wa ta'ala baqara suratuga 233 abnayatuga wahi kurabba fawe hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin tebami kun namaz tak rakkaterwashe ade wakin khas ekatuga medu namaz rakkaterwashe ade Allah hadrata tebami madu molikama hittirikama nikamitikama ekuka izzatere lobeti muslimahun migotuge matin alukommen mi alukan ada kurwi janama alukommen nan hinhamajukuma ufawirikan libigen dane adi mushamaga alukommen dekem beenumwa hamajukuma ufawirikan bes mushama veriwegen dane ade ekamuge emme warugada wasilataki mi namaz qaim kurum names namaz kuren jehe gotaki khushu'a terikama madu molikama hittirikama ekuga dekkun terikamun ekkibawe tibegen ebbe saaletega aada kaadege gotuga kureve kamega gotuga kura alukamakan alugum hadagen nuwan eirun alugumen nan insha Allah Allah hadratun e alukan ada kurman aisoba gotuga matin ada kurave janama Allah deba debun takun alugumen mahrum nuwe alugumen nan hew gotem medurigen anna ade riyad wal fasfahar alugumen nan ebe gowalwe namadan annashe kamiyaban annashe ien alugumen ijabu nudi kankamga mashghulwegen kuri erung hodan ule finama algomen nang ekamme kurimati nuwan enkamun algomen ta abad handanuga bhattan jehe muhimmun guta ki Allah subhanahu wa ta'ala hadratun algomen nag gwale janama e gwalun takan ijaba de bay ka bun miedu miskim migota furi bar wegen da fadain fatis tamadu gaves ehni gaves miskitam mi bar arage menui Allah rahman algomen libigen nudan enkam Allah subhanahu wa ta'ala mi wahi basul komme muslimo kana kurange bejehe ade ألم فاسورة سوي السناء يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم تبامي كنا الدرين هو كانت تكن الله سبحانه وتعالى إله النبي أقول فنما تبامي كن إجابة ديش إجابة ديك منوي ألقى من الله سبحانه وتعالى رحمن تنوس جنودان رحمتك الله دبا إتشن رحمة اللي بيجي منوي ألقى من الدنيا حياتك هنهم جكما أفاوركم جدير لما بينا نكرون enkam namadu kuran jehe gotaki khushu'a terikama birwiti kama ekuga Allah subhanahu wa ta'ala gomin emmen nabes egotuga matin alukan ada kurum ge tawfiq memor ko debash aqulu ma tasma'un fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min nafsi wa min ash-shaytan wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأتم علينا نعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله عزة لبتي مسلمكم شكنن رياض والو فسفر الله کے دربار حاضر من گومن گوالے وے گوالن تکن گومن اجاب ندی algomen dirumuge kantata bina kogen algomen kuidda demuga algomen nang hewgotte meduregen annaneto na annaneto ekama medo algomen amille nafsa aswal kollinge beje ad Allah subhanahu wa ta'ala ge nabiy Muhammadun sallallahu alaihi wasallam algomen devi irshaden algomen samal kama ko kanula aduhum fahuga visna fikur kura bayka wange beje ad imam muslim Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu gari hundwa kure riwayat gaswawe من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء حيث ينادى بهن ما دام قيامتهم الله سبحانه وتعالى حضرت مسلم کے گتگا ہورگن بدل قرن بینو و میہ کمگا ونی نم فہت با میہن من ما درکات رواش الله سبحانه وتعالى حضرت رياض وال فسفهر وگمن کے بگوال الله اکبر الله ام بڑی حي على الصلاة نمادن الناس حي على الفلاح كاميابن الناس مين إجاب ندي ألغم ديرهم كنتتن هيوغتوغ بيناكوغن كوريا دان كتمي مسكت كوري كم غاويس ألغم إيغم مدوري نوانكن ألغم تا أبد هندانوغا بحتن بيج أدل بيت النبي أرشاد مدبني ما دام قيامتهم مسلم حيثيتهم الله حضرتا بدل كرم بين واكم بني نما من أماد تكركات رواش
minun hen ebbes alukama karakkaatiru man Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun awga men nagwala va fenwe beelumaki awga men ta abadu medu kendu men nati Allah ga hadrata gulum badahi kure fawa bayka vegin diun sabaki Allah subhanahu wa ta'ala awga men mi wahi kurma angwani baqara suratu ge sateka fansas devana ayatuga fadhkuruni adhkurukum tebami kunti mengila haduma kurash ayrun timengila tebami kun haduma qurbana ade namaz awgamenge macca fardu kurabbi emme bod hikmat kiwes awgamen Allah haduma kurabun taha suratu ge sadwana ayatuga wahi kurba fa aqimis salata li dhikri namaz qaim kurasheti mengila haduma kurmat en kam riyadu wal fasfahar awgamen gwalewe gwalun takan ijabu de baykan nuwa kama banninama awgamenge iman kam furihamen nuwan labati nabiy muhammadun sallallahu alaihi wasallam ummatan irshad de hadis kurba fa إذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان على بنجي قاعدين إجابة دي مسكت القصفة إسفاداتا في الجنم تبامكم هيك واسع إنك مؤمنك إنك هيتوا وني إيمانكم بيمبل نجيف إيمانكم فرهم فواكم علامات إيمانكم كي هيتوا بيمبل نجيف فوا نجومن النجيف فواكم أنجا دي حركاتك كي أو من بيرو من أدا كورا حرك كنتتن ألو كنت adhen kam islam dinuge fasl ko nakiyes awgamen hitun edko kasawar ko mikanta qabul kurakan angade harakat hen kam Allah ga hadratun gwalebe me gwalun tak ijabo de bekan awgamen bambi Allah subhanahu wa ta'ala awgamen immin nabes fardu fas samad rakat rim fikum mimar ko de bas izzatri lobeti muslimakhum lobeti nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam ge macha salawata salam lebangi du'a kurman الله سبحانه وتعالى وني قد أمركم أمركم وحي كربا فإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد على من هد واجن إلى أبا من فاهوري أدي ماين بفاي أبا من فاهوري أدي ماين بفاينا كم كتا هول فاصالي ورنگ وانو تك كم قالوا باندې على من هد واجن إلى على من جدي دنيا كنت تنسلاح وجمعهم إلى على من جدي دنيا كنت تنسلاح وجمعهم ومن إلى مستضعفين في فلسطين اللهم أمدهم بجند من جنودك وأيدهم بروح من عندك اللهم خذ بأيديهم إلى الحق يا رب العالمين اللهم أكرمهم ولا تهينهم وأعطهم ولا تحرمهم وزدهم ولا تنقصهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واشف جرحاهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم عليك باليهود وأفسدوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تدلو دمي قد مدوغا حسن نونو غتنگي كاريولو سب تشيلا كرمكي نماز فرمي گترم باكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك به الله أكبر